Reka tubasuze mwese mukurikiye Biz Time TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 14 z'ukwa mbere 2024. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umwe mu bakurikiranywe icyaha cyo kwica Kazungu Denise arabazwa umusore witwa Kimenyi Yves bikekwa ko yishe. Ni mu gihe kandi Gicumbi inkuru ikubitiye abantu 8 mu kibuga cy'umupira, naho inama y'igihugu y'umushyikirano igiye kuba ku nshuro ya 19. Nanone kandi u Rwanda na Tanzania basinye amasezerano yo guteza imbere inganda zitunganya amata. Hanze y'u Rwanda abarundi n'abanyarwanda bari mu gihirahiro nyuma y'ifungwa ry'imipaka. Ni mu gihe kandi RDC urukiko rwa gisirikare rwakatiye abantu 21 bashinjwa gukorana na M23. N'amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Ntujye kure ya Biz Time TV, amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya nyuma y'aka kananga. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hagaragaye umugabo witwa Barihumye Jerome ari kumwe n'umunyamategeko avuga ko Kazungu Denise yamwiciye umwana witwa Kimenyi Yves. Barihumye avuga ko umwana we yabuze tariki 12 Ugushyingo 2021. Yavuze ko uyu muhungu w'imyaka 31 yari yamusuye mu rugo aza gutaha tariki 20 Ugushyingo 2021 ngo umukobwa we yahamagawe n'abantu bamubwira ko ajya gucunga inzu umusaza we yabagamo. Abaturanyi we kandi ngo bamubwiye ko uwo muhungu ibyo yaratunze byatwawe n'uwitwa Kazungu Denise, ababwira ko uwo muhungu yabonye akazi hanze ajya kugakora. Kuvuga ngo batangiye gushakisha ahantu hose, batanga ikirego muri RIB, bajya mu bitaro, ahantu hose babura umwana wabo. RIB nayo ngo yarashakishije iraheba, nabo barashakisha baraheba. Atariko dukomeza kugira icyizere ko umuntu tutishyinguriye tuzamubona. Uyu mugabo ufite ikiniga avuga ko umwana we yari umukozi kuko yize muri IRK i Kigali, yiga muri kaminuza ya Uganda Kampala. Ikindi kandi ngo ni nawe warutunze umuryango. Igihe hamenyekanaga inkuru yuko hari umusore witwa Kazungu Denise wicaga abantu, niko kujya kuri RIB ngo bajya kubaza, banafata ibimenyetso bya gihanga DNA, baracyategereje igisubizo. Uyu mugabo avuga ko yigeze kubonana na Kazungu aranamusengera ngo amubwire amakuru y'urupfu rw'umwana we. Nanone kandi uyu munsi mu gicamunsi ubwo ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gicumbi harimo kubera umukino Inkuba yakubise abantu 8 barimo abakinnyi na team manager ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe barahungabana. Ni umukino wa shampiyona y'abagore mu mupira w'amaguru wahuzaga Inyemera WFC na Rambura WFC kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Mutarama 2024, aho byageze ku munota 65 imvura iguye inkuba irakubita, bamwe mu bakinnyi bagwa igihumure bahita bajyanwa mu bitaro bya Byumba. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabwiye Kigali Today uko abo bakinnyi bamerewe mu bitaro bya Byumba aho barwariye. Ati inkuba yakubise ubwo bakinaga umupira, abakinnyi 7 na team manager umwe bagwa igihumure, bagize ikibazo cyo kwikanga ndetse umukobwa umwe akomereka ku mutwe aho bigaragara ko ku musatsi inkuba yamutwitse. Arongera ati twavuganye n'abaganga bari kubitaho mu bitaro bya Byumba batubwira ko batangiye kumera neza, uretse umwe yatwitse umusatsi n'ufite agakomere ariko kadakabije. ST Mwiseneza yasabye ko ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye ahurira abantu benshi hashyirwa imirinda nkuba. Ni mu gihe kandi u Rwanda na Tanzania tariki 12 Mutarama 2024 byasize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inganda zitunganya umusaruro w'amata. U Rwanda rwasinye amasezerano na Tanzania. Aya masezerano yashyiriwe umukono muri Zanzibar n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane General Lieutenant James Kabarebe, ndetse na Minisitiri w'Ubworozi n'Uburobyi muri Tanzania Abdallah Hamisa Ulega. Muri Kanama ya 2021 ubwo Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagiriraga uruzinduko rwe mu Rwanda, hasizwe amasezerano mu nzego zitandukanye agamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Hasizwe amasezerano 5 arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. U Rwanda na Tanzania by'umwihariko bisanganwe amateka n'umubano wihariye, haba mu buhahirane, politike, ibikorwa remezo, ubukungu n'umutekano. Mu rwego rw'ubucuruzi, imibare yo muri 2019 igaragaza ko u Rwanda rwoherezaga muri Tanzania ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 5 n'ibihumbi 100 by'amadolari, mu gihe Tanzania yacuruzaga mu Rwanda ibifite
agaciro ka miliyoni 224 n'amafaranga ibihumbi 540 by'amadolari. Ari kandi n'imishinga y'ibikorwa remezo ibihugu byombi bihuriyeho, aho muri 2018 ibihugu byombi byasubukuye umushinga mugari wa gari ya moshi ndetse hanasinwa amasezerano yo kubaka umuhanda w'ibirometero 532. uyu mushinga wagombaga gutwara miliyari 3 na miliyoni 6 z'amadolari. Reka tukubwire kandi ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko inama ya 19 y'igihugu y'umushyikirano izaba ku itariki 23 kugeza ku itariki 24 Mutarama 2024 binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Mutarama 2024. Iyi nama izasuzumira hamwe aho igihugu kigeze mu nzego zitandukanye ndetse no mu mibereho myiza y'abanyarwanda. Iryo tangazo rigira riti uyu mwaka inama y'igihugu y'umushyikirano izasuzuma aho igihugu kigeze mu kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda no gushaka ibisubizo by'ibibazo byagaragaye. Iyi nama kandi izaba umwanya mwiza wo kurebera hamwe urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu gihe u Rwanda rwiteguye kwibuka ku nshuro ya 30 ndetse no guha urubyiruko ubushobozi bukenewe kugira ngo rukomeze kuba ku isonga mu iterambere rirambye. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano iherukaga kuba ku nshuro ya 18 kuva kuwa 27 kugera kuwa 28 Gashyantare 2023 muri Kigali Convention Center iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yabaye umwanya wo gusuzuma aho gahunda za leta zigeze zishyirwa mu bikorwa no gufata ingamba zo kurushaho kwihutisha iterambere. Ibiganiro byatanzwe byibanze ku byavuye mu ibarura rusange rya gatanu n'imiturire yo muri 2022, guteza imbere ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge bwubakiye ku muryango, kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Hafashwe imyanzuro igera kuri 13 ikubiyemo ibyiciro bitanu ari byo urwego rw'ubukungu, uburezi, ubuzima, imibereho myiza n'uburere mboneragihugu. Reka amakuru mu Rwanda tuyasubikire ahangaha ahubwo tukubwire kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ku wa 11 Mutarama 2024 Burundi bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Ni igikorwa cyabaye nyuma y'aho Perezida Ndayishimiye Evariste ashinja u Rwanda guha icumbi abahoze mu mutwe wa LED Tabara urwanya leta y'u Burundi ubwo hafungwaga umupaka bakoresha umupaka mu mpande zombi bangiwe kwambuka. Mu buhamya bwamwe mu bakoresheje umupaka ariko bakanyigwa kugaruka mu gihugu, bavuga ko bari mu gihirahiro nyuma yo gufunga umupaka. Umwe wo mu Burundi yagize ati mu gitondo twaraje hanyuma dukorana resepase turambuka nta kibazo cyabaye, ariko tugaruka twumvise ngo imipaka yafunze, ntabyo twari twiteze, ntabwo tugomba kuba hanze y'igihugu bitewe n'igihugu cy'iwacu. Umwe mu banyarwanda wakoresheje umupaka agiye gushyingura yagize ati twebwe ejo twarambutse tugiye gushyingura umuntu mu Kayanza dufite ibyangombwa baduterera resepase, ubwo twarahageze twumva ngo imipaka yafunzwe, ubwo turategereje twabuze nyine ahantu tunyura ngo twambuke ngo dusubire mu rugo, twasiza abana mu rugo. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Mukurarinda yavuze ko Burundi ari bwo bwafunze umupaka bityo ko ikibazo kiri mu biganza byabo. Yagize ati mu buryo bwashoboka bwonyine bufitwe na guverinoma y'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi niba ibona ko yafunze umupaka yaba ari amahano yo kwanga kwakira abenegihugu bayo, ubwo kubahereza mu Rwanda se ni iwabo. Ikintu gikwiye nuko abarundi bari hakurya nuko babareka bakinjira mu gihugu cyabo. Igisubizo kuri icyo kibazo ni guverinoma y'u Burundi yonyine ifite ubushobozi bwo kugikemura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Robert Shingiro ku munsi w'ejo yabwiye inteko nshingamateko ko abarundi umupaka wafunzwe bakiri mu Rwanda barashobora kuwukoresha nta kibazo bakambuka. Yavuze ko nta gihugu na kimwe cyabuze umuturage wacyo gusubira mu gihugu cye. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri DRC. Urukiko rwa gisirikare muri Kongo ku wa 11 Mutarama 2024 rwakatiye abasirikare 21 ba leta barimo 2 bakora mu nzego z'ubutasi. Abo ko ari 21 bakatiwe gufungwa hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 10 bashinjwa gutera inkunga umutwe wa M23 uhanganye na leta ya Kongo. Urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe Military Court rwanzuye ko 5 muri bo bafungwa imyaka 10, 6 bakatiwe gufunga imyaka 8 n'itanu, ni mu gihe abandi bose bakatiwe gufungwa imyaka 10. Urukiko rwagize abera 9 muri bo rutegeka ko bagomba guhita barekurwa. Urukiko kandi
kandi rwakatiye kandi babiri ba FRDC barimo Lieutenant Colonel Bojimo Hura Marius na Kapiteni Mugisho Bagengashabanga Achille, bose bo mu nzego z'ubutasi za gisirikare muri Kivu y'Epfo. Abo ko ari babiri barashinjwa kuba barabaye icyambu cyo kohereza amafaranga na toni za zahabu zavaga hagati y'abanyiri zahabu ziva muri Bukavu zijya mu Rwanda. Urukiko rwategetse ko bamburwa amafaranga bafatanywe angana n'ibihumbi 200 by'amadolari akabikwa muri banki nkuru ya Kongo. Urukiko ruvuga ko kandi banafatanywe udukarito twa zahabu 5, mudasobwa 19, telefoni. Urukiko ruvuga ko amafaranga yavuye mu mabuye y'agaciro yifashishwaga mu kugura intwaro no gutera inkunga umutwe wa M23. Urukiko rufashe umwanzuro mu gihe intambara hagati ya M23 na FRDC yongeye kubyutswa. Mwakoze gukomeza gukurikirana ibiganiro bya BizTime TV. Ibiganiro byacu nagahoraho, njye bakugezagaho aya makuru. Nitwa Jean Harerimana.